Iba-iba ang uri ng barkada, may mabait at may salty. Mayroon din namang concern, ngunit sila pala ay plastic. May barkada rin namang lutan, binabasag ang lahat ng trip. May barkadang masayahin, nagbibigay aliw, nakakalap trip. May barkada rin naman paasa, magpaplano sila ng outing. Tara sa beach, sabay camping, hindi natutuloy, puro drawing. Andyan na on the way na daw sila, ngunit sila pala'y bagong gising. Alas 9 ang usapan, alas 5 na kung sila'y darating. Now let's go naman sa inuman, may barkadang magaling magpulutan, may barkadang magaling sa kwentuhan, may barkadang walang inuurungan. Pag sila'y nalalasing, nang hahamon sila ng boxing. May barkada rin namang papansin, may barkada rin sinungaling. May barkada rin namang sol-sol, kahit mali, sige tulak pa mo. Huwag pagtakpan ang iyong kaibigan, bagkus siya ay iyong pagsabihan. Maging wais sa pagpili ng friends, iwasan ang mahilig mambuyo, dahil masisira ang buhay mo kung palaging ganyan ang kasama mo. Now let's go naman sa inuman, may barkadang magaling magpulutan, may barkadang magaling sa kwentuhan, may barkadang walang inurungan. Pag sila'y nalalasing, nang hahamon sila ng boxing. May barkada rin namang papansin, may barkada rin sinungaling. Now let's go naman sa inuman, may barkadang magaling magpulutan, may barkadang magaling sa kwentuhan, may barkadang walang inuurungan. Pag sila'y nalalasing, nang hahamon sila ng boxing. May barkada rin namang papansin, may barkada rin sinungaling, may barkada rin namang feeling, KSP ko lang sa pansin. Marilates, 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 Grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sadan tumet idanon, dito'y main office mi, naragsat dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsarding umang-angot, baro adamag, at iwan miti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwan mini Mike Enriquez, no damag ti pagsasaritaan. Marilates, Marilates,
kaya tiyo nga maamwan kinapudno. Ag miyembro kayo ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi. Saan kinasalawasaw iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi. Sa dantumet idanon, dito'y main office mi. Naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro at chismis. Saan dang agsardeng umang angot, baro adamag. Atiwan miti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamak. Atiwan bini Mike Enriquez, no damag ti pagsasaritaan. Daytoy ti grupo ti Marites, ado dagiti kakadwami. Kinabit ka nagsikog aga-apa, maamuan ni amin dagita. Maamuan ni amin dagita. Maamuan ni amin dagita. Nakaam-amak ti screenshot no maminsan, ngem dakelmet atulong ti kaadwan. Pudnunay nabirtod saan nga agul-ulbod. Taamin akiluket malinteg nga, napigsa nga ebidensya ti screenshot. Parmi ken na dagiti lastog ken napangahas. Ibuksilan na ti kinapudno, aglalo no adot palimed mo. Pudno nga chismis ti itden na. Numot maminsan ket isagmak na ka, aglalo no nga katumpong kat kontrabida. No tigayem mo ket adda apal na, idanon na jay inkasinar sarita. No napaay ka iti na agpaiso, screenshot ket ison ti makaammo. Iso nga anadam dagiti chat mo, no dim kayat ang maperdi tanagan mo. Screenshot ka mo. Marami din akong screenshots. Nakaam-amak ti screenshot no maminsan, ngem dakkelmet atulong ti kaadwan. Pudnunay nabirtod saan nga agul-ulbod. Taamin akiluket malinteg na, napigsa nga ebidensya ti screenshot. Parmi ken na dagiti lastog ken napangahas. Ibuksilan na ti kinapudno, aglalo no adot palimet mo. Pudno nga chismis ti itden na, napigsa nga ebidensya ti screenshot. Parmi ken na dagiti lastog ken napangahas. Ibuksilan na ti kinapudno, aglalo no adot palimet mo. Pudno nga chismis ti itden na, pudno nga chismis ti itden na.
Adda kadik am-amuyo na apal unay a tao, sipsiputan na tigaraw mo, amin apasamak tibiyag mo. Yeah! No anya tiyadaken ka, masapul nga damit kenkwana, di na kayat iti paartapan, di na kayat iti paudi. Nasaya at di tasangwanan, istoryaan at liklikudam, padaksen na kaiti kaaduan, kunam lano sino anasantuan. Kasta tidakes nga apal, adut maparnoy na nga away, away dito, away doon, uray dalaag di din narom. Kasta tidakes nga apal, mangtedistres sa ating buhay, no sumkin kwa dati apal, ichismis da kati kasta launay. Kasta tidakes nga apal, di da kayat biyag mo trumangay, guyudan da ka ngay pababa, babaeng ti parang padakes da. Nagmaya kumatibiyagyo, no awan apal ta or-oratiyo, nagtal na kumatibiyagyo, no awan ti kaap-apayo. Di mo makita dagiti grasya, nga itited ni apuken ka, taday tala umap-apal, di ka ama kon kontento. Imbes nga umapal kayo, pinapagteng ti pada matao, suportaran tay ket di isuda, tanaragpat dat arapaapda. Kasta tidakes nga apal, adut maparnoy na nga away, away dito, away doon, uray dalaag di din narom. Kasta tidakes nga apal, mangtedistres sa ating buhay, nusum ken kwa na ni apal, ichismis da kati kasta launay. Kasta tidakes nga apal, di da kayat biyag mo trumangay, guyuden da ka ngay pababa, babaeng ti parang padakes da. Di mo makita dagiti grasya, nga ited ni apuken ka, taday tala umap-apal, di ka ama kon kontento. Imbes nga umapal ka, tinapagteng ti padam a tao, suportaran tay ket di isuda, tanaragpat dat arapaapda. Kasta tidakes nga apal, adut maparnoy na nga away, away dito, away doon, uray dalaag di din narom. Kasta tidakes nga apal, mangtedistres sa ating buhay, nusum ken kwa dati apal, ichismis da kati kasta launay. Kasta tidakes nga apal, di da kayat biyag mo trumangay, buyugan da ka ngay pababa, babaeng ti panang padakes da, buyugan da ka ngay pababa, babaeng ti panang padakes da, buyugan da ka ngay pababa, babaeng ti panang padakes da.
Kiningin dalat pa'y ti sa una, hintun makalagip ket agsang sangit, aglalaok luakatay ken butig na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, hagsubli ti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payin na karatista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakim na, amin nagura nakin katugangan na, lumabartek ket nakaturturen, intun kabigatan na na amnesia, agpuka-puka wijay kalsada, ket agprovokar payen ti apa, agis bupay ti pagidaan na, nakaang-angseg ti angot na, lumabartek kasla agbagtit, agkatawasan to agsami. Lumakapuot iti parbangon, bumangon tama ka is-isbon, kuna na no toilet linukatan na, refrigerator gayam nagisbuan na, no dumayo saan ama balin, tanong mabartek ay mangibabain, lumatuwang muntay botilya si kanto meten itumbaen na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubli ti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payen na karatista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan na, biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubli ti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na, rumor amin na talento na, agbalin payen na karatista, uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakem na, ang nagura nakin katugangan na, rumor pa'y sakit tinakem na, amin nagura nakin katugangan na. Nagbastos ka ang manugang, puskol tiro pam anna ikamang, awan respetong kin katugangang, isu adi kay agkatunusan. Aglalo no makigigyan kayo, rumbeng na laing nga agadjas ka, tanu agdanton iti balay mo, aramidan tonti kay kayat mo. No agkabaw ni katugangan na, pasaray nga tikulan na, ikusay parparigaden na, no di makikita nila kay na. Ayaten ni katugangan, kas panagayat mo kini asawam, saan mo idaapas pasakitan, ay wanang idakin pagserbyan. Ano sa mi katugangan, daytat mayat abag sarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagita anak mo, no anyati makit kita da, isang tumet iti tuladen da,
tinasaya at tapno agapit kay ti kinaimbag. No agkabaw ni katugangan na, pasaray matikulan na, ikusay parparigatin na, no di makikita nila kay na. Ayatem ti katugangam, kas panagayat mo kini asawam, saan mo idaapas pasakitan, ay wanam ida ken pagserbyam. Ano sang ni katugangam, daytat mayat a pagsarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagiti anak mo. No anya ti makikita da, isong tumet iti tuladen da, agi mula kay tinasaya at tapno agapit ka ti kinaimbag. Ano sang di katugangam, daytat mayat a pagsarmingan, madanon tumet iti tiyempo, ket mga sawa dagiti anak mo. No anya ti makikita da, isong tumet iti tuladen da, agi mula ka iti nasaya at tapno agapit ka iti kinaimbag. Agi mula ka iti nasaya at tapno agapit ka iti kinaimbag. Agi mula ka iti nasaya at tapno agapit ka iti kinaimbag.